Bapak Mandi Suwante, Bapak Mutu Mariante, Sarap Pak Nyoman Subiarte, mantap beri jebol. Siap matur jebol. Kami sampun, kalian menangi mundur partikel, setelah itu. Kami sampun menangi alon-alon, laris mundur partikel, alon-alon, laris sampun, adem nyari semakin Banten, Banten Pemerasan. Ane jani sening lautan primo, ane jani Banten Pemerasan puniki. Kami sampun boleh Banten Pemerasan durus buka Banten Pemerasan punika buka sareng sami raris ajeng sareng sami sambil milah partiga. Kaki walau lacur nyentening kangguan kado mamuti Banten Pemerasan puniki. Yang diaturnya namun Banten Pemerasan puniki yening sampun kedulurin antum manasan dirahayu. Ane jani atau pengide di tiang itu kini dewo selegan ini dewo cuma ente. Ambil aja. Aneh boleh. Yang bentuk beda aneh boleh. Melatur sana makin ngaya Banten tebet saji durus 100. Wangian punika dumun ring pabin duwi mali jebos genahang ring dhuwur layon nggih. Puspa kaping 6 yening wenten kuangin ngangge kuangin yenten wenten kuangin sekar jangka berdados
Pengundang kayun ring ida betara samudaya sepisang lungsur waro nugraha idoni durus munggah. Mondar ni mondar kaki tutup ni tutup kaki pisah ni pisah pegat angen sang pecah dekit seantanan sirah pegat berdali Mocat sangat mulki aporing cincil buan nomo dalan pada merapot Australia nama tuan disambut kami puput memargi yang menang domon, sampun mau margi layuan durung tendun. Menang domon, menang. Dengan balik pisang mempuing pemargi wantah ngerinin saking layuan nomor 4 ngerinin pemargi wawu raris layuan nomor 3 wawu layuan nomor kali wawu layuan nomor 3 pilingan taler risapun rau mali jebos ring-ring kenapa ngasangane durus sapun mengilah pagi sang palatro ngemulian kena sani becing nyujur sunio loko ni puniki taler ringpa semetonan anak kutu di domang sami mando presiden kece kerajaan dirgayu se alon malik kedik mang datang pegat pedwi alonan malik kedik memargi sampunan menang layuan nomor 3 Mogi sang palatro ngemulian kenasan ni becik nyundur sunio loko ni puniki taler ringpa semetonan anak kutu di domang kami mando presiden kece kerajaan dirgayu se murah sangat banget masa punika memargi sapun alon-alon layon nomor 3 memargi sapun memargi sapun alon-alon layon nomor 3 gening sapun saya geraris layon nomor kali memargi sapun alon-alon layon nomor 3 memargi alon-alon layon nomor 3 memargi sapun Mogi sang palatro memulian kenasan ni becik nyunjur sunio loko ni bunci aler salah dengan didian ring patemetonan kami berdua dari Sekar layuan nomor 3 saking Banjar Mersewana tim kedua layuan nomor 4 saking Banjar Tegar Baler Rio disapun tetes layuan mengenai ring balik layuan tunan didian ring patemetonan mando mesandang kantriin sabunan ngandeng ring ajak turun aturan didian mando mesandang kantriin sampunan anda ring ajak mantap presiden serati di tiang papari gada pupuk garel terjangkau nyanyi terus mengicir bos sampunan ring ajak terus pesantren kantriin mantap presiden serati di tiang nada pupuk garel terjangkau nyanyi di tiang mantur cukup salah sunat titian ring angkatin kena pengabenan satu suarga desa dan pasar mengetahui ataupun ketaler ring patemetonan sani medui saking Banjar anak kajeng gede dua ning layuan sapun rau dulu sapun satu ning layuan atau nalon saking mobil ambulans terus dia matur susuma
Salah rasul ini yang pada registrasi kami boleh lamongan berkenaan layon tinggi tim kedua gitu. Ada yang dua yang Buka.